ditalukan maptiru emanan yan na be haramadin si ko emanan na tindig tanoron sabab sa giyang kuto soke susugo nun na ketadiman ng alungan na more naging utwa kap ketadimi si alungan na more na kanaubas si ibu kailangan si ko mga dato kasi pang kumanga ba na kailangan at ketadimaniran alungan na more. يا من عصيت الله يوما غافلا Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alaihi natawakkal amma ba'd assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga pagariami ay niya kabgan taro sa mapunto ka usen naging kay rayagan ko kapimisita ubai mga bai si ko makubur udina kubur to nga neran ang taon nung ka ginawairan yung kay kapimisita o mga bai si ko o kubur na matata yun sa mga fukaha udina mga ulama sa mataan na subabay na igira katawan yan sa ginawa niyan. Magagdam yan sa ginawa niyan. Upamisita sa giyang kutuwa mga kubur na adna pekap unon. Di na makapanggilbaks ka niyan sa dimapya. Ibarato ay mana niyan na pakanjafit na sa ginawa niyan na gusi ko sa lakaw. Nagu makapitiro sa dimapya. Ibarato ay mana nakadidiagaw. Udi na kapamanaraw sa di mga pipiah katero mga sulati na yung kuto kapamisita lagi dutu buntalian na isa sa paroto wagama tanu wagama Islam aya doon pagayon niyo mga fuqaha mga ulama nagyong kuto madao nagyong kuto pitirotan na may kapamisitas kanyan na kanabas kanyan makaptiro sa marata, na makapangalag sa marata, agwemanan yan na daban yan kaid na fitna. Daban yan naman na pigumargag yung otowa rata ginawa niya. Ayaw tuwa sabab kaya pa kang bidibidesan sa ilayan o mga ulama. Nagyong kuto hadis. Amya panutula so Rasul sallallahu alaihi wasallam na ini sa parianso kapamisita si iko kubur. Urian yan na pipiro niya bu. Pitiro bu pamisita kanor. Sa giyong kuto kaya pirwon o Rasul sallallahu alaihi wasallam kapamisitaon na so mga ulama na adna tiran ana kabasan niya na tiyan na miyada sumiyo na ini sapar. Saya mibeloy na aya suguman na pumisitaan so kubur. Nagyong kuto kapamisita si kubur na makasusulun sa mga bai. Ini sugunan ang makasusulun so mga bay. So sabagi sigo mga ulama na tira na agiyong kanan kaya kaya perwas iku mga dito mamasita siran siku mga kubur na kanaubon mirarakis so mga bay matatanduanan asubu so mga mama. Misababsan na talo at tindig o mga ulama si isagyang kapumisita o bay si iko mga kubur. Paganeron na tindig adike pa kay uli na haram ko ba iyo pumisita si ko mga kubur. Tindigan na daw sabagi si ko mga Hanafiya, agusto sabagi ko mga Maliki, agusto sabagi si ko mga Shafi'i, agu amya panutulun si ko mga Hanabila, agyong kaya tindig na giya ipinili Ibn Taymiyyah rahimahullah, agusto Ibnul Qayyim rahimahullah, agusto Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullahu jami'a. Anto na nun inidaliliran sa kaharam uli na kisasapar sa giyang kapumisita o bai si iko kubur. Miya palutul mata na Rasul sallallahu alaihi wasallam na pitero yan pimurkaan sa mga bai ang mga papasang kapamisita si iko kubur.
Genga hadis na pianuturi Tirmidhi hadis sahih dina hasanun sahih. Yung kutuwa zawarat na si isa luwa na pembetuniran sa sigatul mubalaga ayam itu turuyan na mubalaga ayam ana ni na moto kasubra ka pamisita di na karib sa ka pamisita ayam na mapasang ikapamisita si kubur. Ikadua ini daliliran na so Ibn Abbas na pitirian na pimurkaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so mga pamisita si kubur, zairatil kubur. Yung ito, mga baiya, pumisita siya ko, mga kubur. Di na pumisita siya ko, kubur. Sisaging kaya hadis na ayaka boson o mga muhadisin na malubayanan. Eman ay nakalilid siya ko mga muhadisin na Peter Iran na malubayan na hadis apianutul niya katitian ke Ibn Abbas radiyallahu anhu. Yung kaya duti man na hadis na ayadin amito turuanan na yung kutuwa kapakasusul ubai si saging kutuwa murka din na kapagawatan niya si kulimu wallahu subhanahu wa ta'ala agyong kutuwa mga bai ayagil bakiran na pumisitasiran si mga kubur. Ginan tindag ayamanan yan na sabagi si mga ulama laburun so Ibn Taymiyyah agus Ibn al-Qayyim agus Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ikadua tindag na makro ayamanan yan na knabun 6 subai naguknabun ng bumbelas ayamanan yan na diun belasan na diun pen 6 nagyong kotoa bai sa gyong kotoa kapanggalbakan yan. Tindag na mabudi na katiruan na sabagi si kuma Hanafiya, agu sabagi si kuma Malikiya, agu giyang kanan jamhur si kuma Syafi'i, agu giyang panit jamhur na kadakalan si ko yaman na Hanabila, tindig amanan yan na makro si ko bai, ubay amanan yan na pamisita si ko kubur. Agi subay na tanto mala rata ginawa na dam adi ni ka pamisita niya sa gyong utwa kubur na kapukog yung utwa rata ginawa niya. Ay dalil na may panutul si ko Sahih Bukhari. Pitero Rasul sallallahu alaihi wasallam, udi na Pitero Ummu Atiyah, inisapar kami uba kami pugunod si ko adna si ko miyatay. Amana niya na igir ay kubro na walam yu'zam alaina. Nagyong kutwa kinisapar kami ro na kanabatan tuwa inilot. Kanabatan tuwa mailot kinisapar kami ron atigo Ummu Atiyah. Ikadua, nagyong kutuwa sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na pitero yan nahaytukum an ziyaratil kubur. Inisaparakan kano so kapamisita is iku kubur. Pazuruha na pamisita kanuron ati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yung kaya hadis na sahih kasimya pantul si iku sahih Muslim. Misabab sa nagyong kana duti man na hadis na ayadin amya sabuton na yung kutuwa kama makro wayamanan yan na kapsung uba iyo din na kapamisita uba isi eko kubur. Sabab si sagyong kutuwa ayamana doon kay luta sa bakiran mong kinisaparan na yamano to na makro di sila nung bilasan na di sila nung busik sa nga kanabo may luta kini sapar nun. Ikadua na ini sapar urin na ini sugubu. Isagyong kutuwa kini sugunun na ini ini sugubu kapamisitaon na kepayag yung kutuwa kini sugunun na si ibu siko mga mama agyong kutuwa kini sugunun na aya matatagusan yung kutuwa paglutan o na kisasapar nun agyong kutuwa kapapakay niya. So ayaminos ati ko mga ulama na makar waya mana niya na diun belasan na diun 6 anak yung oto tao diun naging oto bai pemisita sa gyong koto kubur. Ika telawa tindig na tindig akapakay so waya mana niya nakapamisita sa iko kubur. Gina ni tindig o kadaklan udi na jamhur udi na kadaklan si ko mga Hanafiya agu sabagi si ko mga Maliki agu sabagi si ko mga Syafi'iya
amay ka da abong na fitna. Aw adin pa na miya panutul amitin gun si ko mahambali. So Abdullah bin Abi Mulaika na mata natin na so Aisha radhiyallahu anha na miya balakyan. Sa miya kay sa miya balakyan so yama na Aisha radhiyallahu anhu. Sa miya kay sa apung kuma kubur. Fakultu laha na Peter wa na tigiyan ya ummul mu'minin ya ummal mu'minin min ayna aqbalti qalat min qabri akhi Abdurrahman bin Abi Bakar. Inisi nandu mga puun na Peter o Aisha radhiyallahu anha asiko kubur kupagari akan Abdurrahman bin Abi Bakar. Na Peter wa natigin. Peter yan siko ay manan niyan na Aisha. Laisa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na an ziyaratil qubur. Bedimat ana Rasul sallallahu alaihi wasallam na inisa pa rin sukat pumisita sa mga kubur. Na Peter o Aisha radhiyallahu anha uway. Ay betadiyan na inisa pa rin sukat pamisita sa mga kubur. Summa amara biziyaratiha. Uriyan yan na inisugu yaman kapamisita sa kubur. Yung hadis na penutul Bayhaqi mi'aloy asahih dina hadis asahih Peter Albani sa al-Irwa. Ay mana niya nagyong kana hadis na ayak ya sabuton no Aisha nagyong to kini suguun o Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kapumisita ay si kubur na mapadun dina mararang kumon sa mga baisa kaya pa kaya udina kaya bagi sa lauda paro sa kapumisita si mga kubur. Yung utop na mialoy tanong kag hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam na ini sa parian so kapamisita ay mga kubur. Uriyan ini suguin po kapamisita ero. So yamanan yan na yung utwa kaya tira niyan sa fazuru pumisita na yung utwa kubur na da atiabiyan yan nun amama ang taon nung kababay. Ayami tuturo to na kupakay si kumabaiya mamisita sila nung sabab ko suka lapyat na makararangkom ada amanan yan na tiabiyon naguda ayaman na tindu apaka pumistaan nung ka riyangkom o Rasul sallallahu alaihi wasallam. So Aisha radhiyallahu an na inisi mo Rasul sallallahu alaihi wasallam anto na tiro niyan igira amanan yan na siya gadan yan udi na miya kataling ko mga kubas si sabaki na pitiro Rasul sallallahu alaihi wasallam quli assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Pero angka ya Aisha yung hadis na pinutulip na di na miya alwis ko sahih Muslim. Pero angka Aisha pero angka sukalilintad na si Erkano si isagiyang kaya mga tao si isagiyang kaya darpa apad ko mga mu'min nagupad ko mga Muslim. Giyong kutuwa kaya pangduo Rasul sallallahu alaihi wasallam ko Aisha sa patiro niyang ko kapakaw man niyan si kubur na ayam ito turo to na kupakay agiyong koto kapumisita si sagiyong koto wa mga kubur. Miya panutulupan o Anas bin Malik so Rasul sallallahu alaihi wasallam na siya gadan niya na sa katawa ba iya pungura og si kubur. Na pitiro Rasul sallallahu alaihi wasallam si sagiyong koto ba akalakan ka Rasulullah na usibar ka. Na pitiro agiyong koto ba iyawa iya kong ka. Kadi nga katawan o di na dara kami sugat sungani na minisugat rakan. Sabab sagyong ko aba ina din yang katawan o bagyuto sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uriyan yan nakito ko niyang bagyuto sa Rasul. Na sumiyong agyong ko aba isi ko Rasul sallallahu alaihi wasallam na pitiro na diyan sa katawan o bagyo bas kagyong ko aba yung marakan. Na pitiro na Rasul sallallahu alaihi wasallam asuka sebar na si ko pag nagit kisugat yan si ko. Yung hadis na pianutul Bukhari. Ay mana na sahih hadis. Giyang kana na hadis na ay mituturuan na de ungkira udi na surang Rasul sallallahu alaihi wasallam at yung kuto daw unto dagyong kuto aba isagyong kuto kubur. Dagiraw marataanan na ayas siya butro na kupakay agyong kuto kapumisita si kubur. Ay inupno to de ungkira Rasul sallallahu alaihi wasallam dia dan sa pari agyong kuto aba isagyong kuto kaw unto dianon ay bu pitir na sibar ka isagyong kuto kapunguro okyan na kalak na kaswalla agyong kuto
danyan no kasapari kagibo kaya pakatira yung sakit kalakan yan so Allah na wab siburian sa giyong utwa isusog may amana kararata ginawan yan kaya mituturo to akapakaya giyong kutwa pumisita is iko mga kubur kapakaya si iko mga bae pumisita si rasi sa giyong kutwa kubur samanan naginan ikatitimblan si iko tindig udi na mga katiru o mga ulama mga fukaha si sagiyang kai kapumisita o mga bae si iko mga kubur. Ay alam ba pa kayo na anto na unon mabagarakat tano at tindig. Udi na raja hak tano tindig si isagiyang kaiya piyangalitan. So sabi gisi ko mga ulama ay mabagar kira na tindig nagyong oto haram. Di ka pa kasi iko ba Laburun so ay manan yan na ayat ko niya na kalilid at tindig na so tindig Ibn Taymiyyah rahimahullah agus Ibn al-Qayyim agus Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ayat na tindigiran na di kepakai ba iyaging koto kapumisitar o pada penay pendeliran nagyong koto amana para pagar nagyong koto marata ay sabab saging koto subay na lumiyo na amana di makatitano sa di na di kekamutan ang taon nung ka ay nakalilid na dirudi pengura korop kebeguro surata ginon yan natigiran na ay mabagar kira na tindig nagyong koto kaharap na isa saparang ko ba besung si sagiyang koto kubur. Udi na mga kubur. Adam benda si ko sabagi si ko mga Hanabila, mga Hambali. Na ay tindigiran ay mabagar kira tindig si ko sabagi kiran na giyong koto kapapakay. Ubai pumisita si ko ay manan yan na sumsag yung koto ako ba. Sabab si sagyong koto so Rasul sallallahu alaihi wasallam na so kaya pagayan yan kinisugo niya sa tingna fazuruha na rangko mo to amana de tindu yan na amana tawa pumisita walang lagi cuma maaguso bubay mirarak sunso bubay nana sagyong koto kinisugo no Rasul sallallahu alaihi wasallam na emi susuguto na emi tuturo to na kapakay si ko mga bae amana yan na pumisita siran si ko kubur. Pada penatiran sa emana karina sa tiyo sa bagikiran emana mabagar na kapakay nagyong kuto dalil sa emana niyan na kaya tiro no Rasul sallallahu alaihi wasallam sa zawarat na gimutwa zawarat na mubalago to emana so mga papasang mga baiyan mga papasang lalayon pumisita kubur na yut ini pitiro Rasul sallallahu alaihi wasallam mapambagi nira nagyong utam ka yung utap man ay kadua ay pitiro na zairat ay mana baiya di masita ay mana na bumapasang di bendi mamisita na malube na tigiran na hadis ay mana niyan na mimbulang yan nagyong kotwa mabagra hadis isusuguso ka pumisita ko kubur na mapako na nagyong kotwa mabagra hadis but nagyong kotwa sabagi ko mga ulama yung tapitiro tindigiran na mabagra nagyong kotwa apagabagar nila nagyong kotwa kaysa sa parnon na tigiran nagyong hadis na benar yan na malubay ugay na mga padina mga panunutul akpa kaya mapakabagri nagyong kaya hadis so sa tanurum man na aya susuramigan tindigtan udi na ron tanuron na maya ikna na nagyong koto akababaloy o kapamisita o kubur makro giyang kaya makro na ginan itindig jamhurul ulama wa jamhurul fuqaha ginan kadaklan si kung mga fuqaha ay tindigiran na subain na makro agyong kuto kapsuyan wina kapemisitan yan si ko mga kubur sabab sa agyong kuto adet yan agyong kuto mala irata ginawa ditalupan maptir yamanan yan na haram din si kuya man na tindig tanoron sabab sa giyang kuto so susugo nun na ketadiman nun alungan na more nagyong kuto kap ketadimi sa alungan na more na kanaubas ibu kailangan si ko mga dato kasi pang kumanga ba na kailangan at ketadimaniran alungan na more may sabab sana so ba iya pumisita si ikukubur na pinanggiliin yan o bayigir pumisita si ikukubur na amanan yan na
betik ya be makati tanu sama na mitataralu ugyong ko to tigtanu mi ke kamu tan sap ke bob sigeden yan yung to abon na kilesi ko aurat yan ubab kismbur si ko mga dato kailangan na padiyan sumahram yan na may kasung sa ginguta ko na may kaginguta ko bur na mawatan udi na misisibay panagunta maninya panamarin niya nagingutwa kambilang ataw ko kapsungyan sa gingutwa kubur. Naguging kutwa manan yan na panamarin yan makakuun sa doon si saging kutwa kasungyan si saging kutwa kubur. Manan na ketadman yan alungan na mauri nagusuba iya na darudup iya na di peliw di na di pemisita saging kutwa kubur. Inun tabu umakayog si darudup iya. Santan wa manan yan na gina ni ka aman napaka bebegerin tano di na santano susuramik saging ka na tindigu jamhur Urina kadaklan si ko mga ulama asuka pamisita si ko kubur na may na makro ayam anan yan na diun belasan subai na diun mambu isiksa ayam anan yan na kanaba makasusul si saging ko to Peter Rasul sallallahu alaihi wasallam pagawatan si ko lemo yan dina lemo Allah asa Allah subhanahu wa ta'ala aging utama ba iya pamisita si ko kubur yung to ayam anan to laan naging to pagawatan dina miyakawatan si ko lemo wallahu subhanahu wa ta'ala. Ginan, katitimbilan si ko, tindigo mga ulama. Ay manan yan, di ko pa kay haram si ko mga bai. Ginan ni pakarajihon Ibn Taymiyyah, agus Ibn al-Qaim, agus si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ikadua na makro, asantan wa maanan yan na susuramig, ginan ni tindigo jamhur si ko mga ulama. Telo, tindig na patiru, si sagyang kaaya, kapemisitaw ba si kubur na kepakay agina ni sa tindig mamudi na pakararajihan o sabagi si ko yung mga Hanabila tama na niyan tindigiran na kepakay aging koto kapemisita o ba si sagyang koto kubur balasan ka no wallah sa dapita tama niya na penintano si ko wallah abad ni epko ko sa guna nago dito di minggu lang sungari na keswatano si ko dito di kapamagan win nagu kapumakin tano si ko mga bendingan di kapagusya si ko agamatan wa Islam pakandud na kanubu salam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh